Hi friends, welcome back my channel. Basanti Das. Friends, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଟ୍ରିପ୍ର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମାମା କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ନଈ କେତେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। वाह ये बस समुद्र बड़े लहरी कर सेठी भी गोटे भल अच्छी ग्यारेज ओह से ग्यारेज फ्रेंड्स आपण मन जब भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।